Menteri Rangba Aduk Kari Narendra Modi ula penyat ya kajingalang National Conference jongki Chief Secretary Dharamshala ha Himachal Pradesh ha kasngi kabaar menta kasngi. Sasangut kibriu kilayap nakadaw jong uslap hari lom garu menta kasngi. Kasorkar jela kan sasamru ya kabailut kesan kaba marsau lak tengka syaki bahiyem bahasem jongki lanot. Kajingya briu hapo kajela nakadaw jong uslap kalalong khat laingut. Menteri Ketenat Yadari Rajnath Singh ulaong bakas skim Agnipat kedai kakabuk siar na kabenta kisamla ban penyasno ialadi bat ketenat Sipai bat ban Syakri Yakari. Kasorkar pedeng kalarai ban kintir ya kerta pendungkam hapo ka skim Agnipat ha kaba onsa penbena no shen yakikam thungkam thungjam. Haba ajing kren ha ka ministerial session jong ka Delhi dialogue bakhat ar ha New Delhi hinan kasngi Menteri Ketenat ki Kambari Dr. S. J. Shankar ulaong baka jinglong jingman ha ka perthai barok kowe ka penpau syai kedar ya ka jingdon kam na ka benta kiri ki badan ha ka thain Indo-Pacific kan kampen bha ya ka jinge trelang jongki bat kumjuru banyeng tili lang kowe. Hinyo po santali ki jakaru duriau jong kanie kari ansa penkhut pensubano ban rakhe ya ka azadi ka Amrit Mahotsav. Hakani ka jimpen khut la thmuru ban onla ban penkhut no hadu sanspa ton ki nyut kinyer na ki jakaru duriau.